Adil Elat kuva yagera mu Rwanda toza ikipe ya APR Football Club na rimwe yari yatsindwa n'ikipe ya Rayon Sport mu myaka ye 2 amaze gutwaramo ibikombe bya shampiyona inshuro 2 nta n'umukino yari yatsindwa kuko uyu ni umukino wa 40 n'ikipe ya APR FC igiye gukinira mu utsinze ikaba yashyira akadomo ku mikino 40 itaratsindwa. Hanyuma kandi umutoza Masudi Juma yakina ikipe ya APR akina ikipe ya Rayon Sport, ubu ni umutoza ikipe ya Rayon Sport ubugira kabiri kuko 2016 2017 yatoje ikipe ya Rayon Sport ndetse icyo gihe ayihesha igikombe cya shampiyona anayihesha igikombe cy'amahoro atsinze ikipe ya APR Football Club. Ese uyu munsi biraza kugenda bite imbere y'abakunze umupira w'amaguru bongeye kugaruka kuri stade ari benshi kayishema, yaba abafana b'ikipe ya Rayon Sport yaba abafana b'ikipe ya APR Football Club bose baje gukurikira uyu mukino ugiye gutangira mu kanya gato no kuri stade ya Kigali. Gambere mu myaka 2 n'ubwa mbere tugize nibura stade iberewe irimo abafana bishimye bategereje kubona umupira mwiza. N'umukino urutindi mu Rwanda, hari n'abavuga ko ari umukino ubesha umupira w'u Rwanda kubera ko abafana nk'ubu twe tubaze iminsi 4 ya shampiyona abafana nimbarwa mu kibuga, ariko urabona ko stade yakubise iruzuye, ubona ko ibyo mwakirwa byose yaba imbogamizi inzitizi abafana biteguye kuba bazisimbuka. Igisigaye ntekeza ko Soro aza kuba mwiza akarucararamye, ubundi 11 ba Rayon Sport 11 ba APR FC Masudi na Elad bagatanga ibyo bafite bwo tukaryoherwa. Ni umukino nk'uko biri kuvugwa abaro n'abakinnyi 11 bagiye gutangira ku ntera rw'ikipe ya APR Football Club iyobowe n'umutoza Mohamed Elad. Abayemo impinduka imwe gusa, hagarutse Ombolenga Fitina rumaze iminsi yaragize ibibazo by'imvune, nibyo rero navugaga ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport y'amafaranga y'u Rwanda ku mufuka yo mu gihe yatsinda ikipe ya APR Football Club akoze umwana abikomerezeho. Ni nako kandi iki kibuga kirimo Jaberi nk'umukinnyi rukumbi wakinnye Classico ya 2016 bw'ikipe ya Rayon Sport yatsindaga APR FC ibitego 4-0. Arigenderero Obati muri hehe Omba bebe centre Bereza mnani uyo ufata neza cyane Kevin team captain atanga umupira kwa Onana agarutse inyuma kuza gushakisha baro. Youssef aramusaba, Youssef afata baro, Youssef arakora iki aragucenga ariko biranga. Youssef aracyari hagati mu kibuga pira muremure Natina na offside aragenda Onana Andre Onana akoze ibyasabwaga. Andre Onana akoze ibyo abareba bategereje. Umunyakameroni Andre Onana atsinze igitego cy'iperezo cy'abafana baryama hasi, kwishimira intsinzi biratandukanye uko bishaka byose igenze uko igitego kiba cyagezemo. Aperenze cyane ya Andre Onana mu maboko defense ya APR navuze ni Karera Hassan buri gihe Prince mufite akazi gakomeye cyane kubera ko iyi ni ikipe ifite ba rutahizamu, ifite abakinnyi bafite ubushobozi bwo gutanga wa mupira. Urabona ko mu by'ukuri Youssef ijambo aribonye umunyamaruka muri Classico umupira ye Onana rero nakira ko nyuma gutsenga Pierre yaratuje ko Karera Hassan agasanga mu by'ukuri byose byarangiye. igitego rero cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya APR Football Club. Igitego gitsinzwe na Andre Onana Esombe, umupira ruvuye hagati mu kibuga, ubundi Youssef nta kindi yagombaga gukora yubura amaso abona Onana ahagaze neza yamaze gucoboka acika Karera Hassan. Nta kindi rero Andre Onana yagombaga gukora, yahise azamuka acenga umuzamu aragenda atsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport. Igitego kimwe rero n'icyubu kimaze kuboneka kuri stade ya Kigali hagati y'ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport. Ikosa rya kabiri rya Blaise Soro amubwiye ko ari ubwanyu. Turebe rero ruboneka atanga umupira kwa Claude umupira arawurenza neza cyane muzee w'akazi. APR FC imirahanahana ariko Rayon Sport ikoze icyari gikenewe gutakaza umupira wa mupira umwe igitego. Bizimana gutakaza imipira kwa hato na hato biraza kugura cyane ikipe ya APR, cyane ko muri cya gice cyo hagati muragikinamo nabi, kandi niho Rayon Sport ikomeye. Rayon Sport nuko ngo ni Blaise ni Kevin
ndetse ukongeraho na Isaac. turebe rero baka ikosa ni kufra no muri ikipe ya APR Football Club. APR FC imaze kubona kufra nyinshi ariko kugeza isa zitari zatanga umusaruro habe namba. Umupira rero kwa Prince Buregeya, Prince akina na Placide akina na Ombolenga Fitina akina na Baka ariko ashaka gukora agafanta atareba yari ku mupira. Turebe rero imbere y'iza turebe imbere y'iza Manishimwe Jabel waruka guhabwa amasezerano y'imyaka 5 yo gukina ikipe ya APR FC. Manishimwe Jabel wambaye brassard ikipe ya APR FC umunsi ati I salute you afande. Nibyo Jabel niwe wenyine mu kido kibuga wari mu ikipe ya Rayon Sport bwatsindaga ibitego 4 ku busa. Ikipe ya APR azi uko bikorwa, azi uko batsinda ikipe ya Rayon Sport. We na Mugisha Gilbert yirakaje kwakira ino kipe araserebura agenda imbere afande abwate afande salute. Ku munota 38 ushira umunota 39 Manishimwe Jabel akonfirma ko yakinnye Classico zirenze imwe nyuma y'amakosa yarakozwe n'umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport. Umupira igishimishije muri ibi navuga ko ni umupira ateresheje ukuguru kw'imoso tutamenyereho. Umupira wa Baka navuga ko Bodera awusohoye nabi, awusohora mu kibuga hagati, ruboneka awusubijemo ntiwamugeraho. Uyu ni Yannick agarura umupira, biza kurangira rero ku kuguru kw'imoso tutamenyereye ko akinisha. Jabel atsinze igitego, atsinze ikipe yabayemo, ikipe yatwayemo igikombe cya shampiyona. Gusa ubu ngubu bose ni afande, bose ni afande. Turebe rero umupira kwihuta iburyo n'ibumoso. umupira ugomba kwihuta kuko iyi ni Classico ya 93 iri gusa ikipe ya APR